Bwiro bwakwa ntuko yaku ya Jumapili netete na mbere bwega na ingukugwata ogeni kirinteto chietu cheru tha mugwanja narua iri tariki 17 mweri ni jwenana mwaka ni jwangiri jire 2025 rietwa ni Maureen Kinya tukiambiria nteto iji ni ati arethi amona Kinya abisaba NPR ndene Gembe Central ne bethirite bakithinja ndegwa na kumiria kiri gukungwira ukaria bura bwithirite bugikujirwa ntereji mono kirikari arua aria bethirite bakionokia ndethia iria chiaitwe kagitenio kau ne bethirite bakiromba gavana Mutumantu Ithinkia kwithirwa akiriga kambeje amona Kinya kuretera abisababa ba NPR weru na Kinya roje rwa kung'ana. Babone arethi bakuma antere mwanya mono tia kuma antere Gembe Central na arandethi charua cheriga kuijoa na chachokwa ni mabitha ba NPR baichokia nkatho na njira ya kuthinja ndegwa ni kenda iregwa ni arethi baba wamwe na mabitha baba NPR baba regetie na kuruta ngwene na guchokia andethira chiejitwe ndeweri are kamu eweri kyokwa na yakwa na njira ya chokia nkatho ni kamu ngavana I very busy acha kanyaka kuya kuchokia nkatho na bao kwa mwende we yoro wao nyonya maingi wa kuibange na arachi akwa tonywa muthuri tuchokia nkatho na tukiromba Murungu tuina pasta hao arombi Murungu nikenda tukuwa mutuma Murungu wa mutharime amweke ntuku nyinge na turita kiongwana uko turathereke ya ng'ombe don tuthereke muntu mutuma no wirete tikakorwa ringi icio nyama yukwa no wande thinjo neringo ande yakwa thariketeka kwana ni atetharike mono muntu yatika ringi urabarorwawa urabarabenabwa urabarachuna utoka thinwa ringi baekatha Mutuma Anto Ithinkia ora ni gavana county ya Meru nonto bakureta mabitha baba baliga ibuthiete na mbere kuongera ukaria aboga nuntere ino na gwamba ibuthirite bukinyia katho nkuluki ni bwana Anto Ithinkia nonto ni mwana uri matu ni mwana uya kyao ai bwana bo bakirira kawa atire mbere batira ria na banywa Anto Ithinkia ndiye kura shukrani Kinyanga aribo kuona hicho ndeni cha ni kanini gavana Mutuma na nikyo ntutu kumuchokeria nkatho nende mwankatha security ni MP pro up na kwateka ikuiriko kuonde guteka ntuko kilukira ningo cokia nkatho Kinya kiri thikari ya Mutuma re aromberere kandu moru no ndunkwethira thikari mwe tonekana kuno baibangite kabisa Nkoroki bakiromba akambe ino ya mabitha ba NPR nethi na mbere na ushughulikirwa bonene gwikirwa rwego na Kinya kuongerwa roje na gweru nikenda mabitha baba ithirwa abae na thiri na ukaria abwega kira bari kambe yao ndo moru mweshimiwa bwana ngavana ni kuromba bakuthure kithima kenge anje ngai na kwete inye ukuthura bakuthure bathamba inya na ruba baumando ene na araba noi bateka inya na ire roi bathamba na roi rutena thina tukwenda Kinya twegera fence nikenda kutweka tuya tukuma kono ndene yetu okay yaku munene kiongo ikyo kurombera kura na Kinya womba kwongongele tu okenge na ara munene wongongele tu okenge nikenda batu tumenya kurethia Komando Moru Gembe North Petan Class Chabare Minister wogendi newe Davis Chirchir nethiritwe akiuga kigina na ndini kiathuriritwe nikenda kwithirwa gikiaramia kana kwaramwa kwa ndagata ya nithi nkuruki nethiritwe agitaridia buria Kinya kukethira gukigitwa guntu gwa kunogokairaga kwa mandereva nderia betete ngendo indaja Anthony Kathenya ni akurikithia Waziri wa barabara Nogendi Davis Chirchir akialele mbele kamiti ya bunge nene Ogendi liwaluga thirikari ni kiritorito bunene kirwa kibwandarasa ya nithi na niongerete kina kila kibatele kuthikewa kibwandarasa eno na ntere ingi jondele watanagwa na mitino kagita kwa kagita kenda gutigira barabara eno ni kwalamwa Chirchir akiuga nithi no kethiro ya mbele kuongerwa kigina kiri mwaka ujutulu wa kigina Waziri Chirchir akiuga tagalelele lile kile mubango wa thirikari ukothiria mitino barabarani ile thiete na mbele kuongereka obule gukya. We are relooking at all the black spots in the country and seeking to provide a budget for widening of some of those sections or correcting the sections of roads where they have been marked as black spots, including you've seen us pushing Nithi Bridge into the budget amongst other challenged areas of our roads. And Nithi Bridge will be one of the projects or programs that will be advertising in this current financial year.
Kulingana na waziri wa barabara na ugendi, inge mibango ya thirikari kiri kuthiria mpange na mitini ya barabara ni kureta watho bula bukathondeka itu ja kunogoka kiringari jange ndondaja. Tell these members and the country what you're doing to address the issue of many road accidents, that especially what has happened in the recent past. We have regulations which we are bringing to the House in due course to create resting places for lorries along the highways, because you do appreciate that sometimes if there's a parking, you're tempted to park because there's a parking, but if there's no parking, you keep pushing yourself and yet you are whatever. Waziri Chilchil akiuga bunge ni kuleta mawatho marito kiri gutigira ngari je barabarani ni gukinya kiwango kile kibaterie. We are working on regulations which will allow inspection of vehicles to be franchised, to be licensed, and to be done by those who are licensed in every corner of this country, so that we don't get vehicles which are having challenged road unworthiness being on our roads. So we just want to urge Kenyans to exercise caution in the various spheres, from pedestrians to cyclists to border riders and the drivers. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mubiashara na kinyamu siasa kuma North na rietwa Dr. Patrick Buchane amenerete mubunge wa gicigo kia North niwe Raim Daud akiuga atenethiritwe agiaka irasi ndene ya cukuru imwe ndene ya gicigo kiu kwa miaka 13 agitumaira kigina gia CDF, akiuga nandi bobo ni utumiri bobo bwa kigina kiu. Nkuruki nethiritwe akiuga barabara ni ithukangite bonene onto buria bugutuma mwanka kinya baraba gweta ndene pate kumba gukinyira miunda yao amona kinya kwethro bakiumaria imera biao thokone. Patrick Bucha uma baraba kumerera matagitike mubunge gicigo bunge kia North ne bumirite wale mairika ire kumeneria bonene mubunge wa gicigo bunge rikuka gitani ga gicigo bunge we kunwe Raim Daud igera gutumira buthu kumbeja che mwingi ono kigene ga CDF kira nenkanire tengerekana na irachi biambiria wako miaka 13 mithiru kiri cukuru ya mbere kene ntere wa inu cha North bila bitawira mwankira u kana biambire kinyo tumiro akiwa bunu tumiri buthu kubunene bwa mbeja che mwingi. Class Q urada atira ndona class Q is substandard. Naito bwiri go chwanto Ministry of Public Works baada class Q urekari kile kija kudirwa. Lakini ki mtu we MP member of parliament na ipo sana kwethira tukambira class Q na CDF kitojura na kitodomairwa tekutambesha ko ndacho ndengi kwa nangi. Lakini nikinondo mheshimiwa akaoka class ya Q kitiojure 13 years ago na class kitojure na nande na KCD kagitani wa kubuchari wa kinya gutwika gicigo bunge kia North ikimwe kia bira biumba kuigwa antu bakirima bonene na berutaniritie arimi batwire kuthia asara inene nonto bationa barabara bomba kuigwa bakirutemera biome ndani baira thokoni kana kinya bibieno kia meji kumania na kuthukanga kunene kwa barabara che gicigo bunge kia North wa giku ontarombete mubunge riguka gitani gaka miankeni tigere jiri utigira na kuruthira no ata antu mono mantu mabarabara kenda batiga kuthia asara tera bakuthigitariri ontegera barabara ekithoka ile simu naja stima ndiwe nego testima ile skuru testima ni umaka ile rongo transformer itaje ojo no omba kwethira akitwariria dira cietu tembunga yetu akare mwingugi 15 years tutarite bunge yetu kwa gindu tukwiro tega ni antubara tukadura 2027 naoni ora boerwa Kenya 2027 na ngugeji ekuga ntumba kudinde development tonto atu batandingire kura itebwiri kwenda kabisa obwiri kwita kudiri ana service bano dimenti era baro kulingira kura na bata kulingira tewantu betu tekuga no mwanga dingira kura kena kuditira ngugi reporter weru weekend Mbita wa John Ndhiga.
MC wa Buthuguchi Central niwe Douglas Mutea ni arugurite mukondo jwa iri jwa muchetho jwa maguru ndene ya ward yawe aria akiaria augite ezi ni njira imwe ya gutigira iyewa ni bigukirwa ndene ya ward yewe. Tuchokeretie tournament season 2 ya Mutea Foundation na mbonete ni bwega at least twambirie muchetho eje nikenda na betu bomba kwithora be busy na tumba ojora twambiritie renge at least go keep ana betu busy na inyokuria talent chiao. That is the aim of this tournament. Mbere mambuge bwega no tukinya governor wetu na bangite kwambiria county league ya Governors Cup na no ntubuikia tumindira mbere go prepare my teams cia bothu guchega thati ciambiringe tournament ya ajaujo at least bethore be equipped nikena tumba leo tournament iwe county keja mbona at least muchia botho guchicha kuma wadi kwa jikwethwa chie wakilishi bwa ndene county na ndena mage kombe nyake ya governor no batu tukajukia tema jeshi so that's why we are preparing this nikenda kombe ke ukieja na mbuge thirikari twechitana irio MCA chitaniria governor chitaniria imbije na ma talent yo tire ikaura no tutwambirio chetha the Governors Cup mene baraba kujotega chethi baka attracted at least tokoya kuona antu baire bato bejete gutega mibire yetu nikenda na babe tutega na talent ire na bara bomba gutetheka. I'm sure one day tukethwa twitete antu jaba Adrian Kibet kuma abo tuguchega tigati. Another importance of this tournament ne go keep ana beto busy no to the moment tugatinda this kienine na arua wana bara baingie bateta irabu no tukauma gutuka batomba gwito tumira dawa cha kurebia at least mwana wakomba gwitho akithugana ile na akiona kweli kinyani ngwa no nchethe mubira no nchethe volleyball no nchethe football ngethwa de busy nange kira kiomba giteja na beto ikwaga kwithwa bate occupied at least ria bate chukuru kana ria bate kuthoma garia bate ngugine batu tule anene gatwe atongeria bao itubatere ku make sure our children kana our youths are busy at least bomba kweberwa mandawa cha kurebia na mantu ja maingi tugeitunganiri mweshimio wetu na tuthithirite mantu ja manene na ja mathongi ito mucokeria nkatho no ntoba gwitikiria we atwika muchiari wetu ibaba ingi tureregerete lakini baremwa na tuitugu promise mweshimiwa na tutuka ana baku na tukathika migambo iroga atwira igatwika gututethia na tugeta kuraja na ugwe na ndukimbithire ti aja uju inkuburia na gitio gikinene ririo kethira bwina au umenye kwina kwinyangia kwina rwano rwa minus na rwa divide wetete gutumira nau lakini ndenda gukwa uri aja uju tujete kutumira rwano rwa plus na rwa times so it's upon you ona ibo gutumire minus na divide kana weje ogen gento football skills body fitness na time weku ketho imitumira bo bwega manto jakethera jeja mega kiugwe ita na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma yakagita gate kuraja nkuretere nteto nkuruki Jokera kwe nturutimia jokere nchiru WRFM no koka gutamba takarukwasye Luigi Meru National Polytechnic nigituge na njoru ya obundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1953 ni cukuru egarukite na kwa king'ina kia nthiguru gukuria ngugi cia njara wiritaniria gwetu ni kwari tobeto uritani bugwetaniria negita kuba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untuba maite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA, or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town, or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sako, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go!
Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Chancellor, Board ya Trustees, University Council, University Management Board na Senate ya Kenya Methodist University niba kugwata ogeni ya kiamambiriria alitoba tene na chore bakemu muthenya jwa mbere kugomana kwambiriria yani Founders Day Juma tariki 24 muri jojo na mwaka juju kwambiriria thejire na nusu cherukiri Kemu Main Campus Meru. Mwalimu munene akethirwa ari Reverend Professor Zabron Ndamburi, Chancellor wa Kabero wa Methodist University na nkurukira wa Bishop munene wa kanisa ya Methodist ya Kenya. Mworoto jwetu ni honoring the founders and advancing their cause. Kenya Methodist University, the future is here. Peke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushemujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729661667 kana 0755200197. Nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Gichokera na nteto nkuruki na rwakire gicunci kia uria ndagitari na kwariria mugwati ja mwekuru akamatite mwana. Other risk factors ila tumba kuga mwekuru na yone wa aki-advise wa kwa akionekana high risk pregnancy nuka ya kwa mwekuru are na problem ya ndamu kwa ndamu itikogana teo anemia duka ya kwa mwekuru na ndamu itikogana at any time during pregnancy na bwete kuthingatirwa in the high risk pregnancy kenda yake wa kigana mwana atakaikuwa ena mwana week kana after delivery utukana kwa akinidi blood transfusion nuntu kwa omba kubleed mono na watweka na kuthirwa indamu ukaya kwethura mwekuru na ruthiritwa operation previously either operation ya kuruta mwana that is cesarean section kana operation ya kuruta fibroid iyo twitaga myomectomy ni recommenda wa mwekuru wa kivingatwa in the high risk nuntu dira mwekuru na previous surgery ne wa ena risk ya during pregnancy omba kwa ena complicator ya uterus ka omba ko rupture kana ukewa ena promitting ta tuga ya ku bleed there arena mimba. The other possible conditions yetu mbakwa mwekwe na ona beta kuthingatwa in the high risk clinic ndoka ya kwithwa arena infections na mono common infections ya mbakwa ikiwa kuwa chomba gutererwa kiri mwana na infection anita infection cia HIV kana hepatitis B virus
eromba kwa kinenkano kuma kiri mwekuru kiri mwana kurira mwekuru na infection taino na kuone na bwite kuonekana in the clinic kenda omba kuona njira omba kuwa akirigeria nacio kenda mwana tikatweke infected na these infections ira ingetumba kuwa tukiuga ni mwekuru bwite kwa thingethwa ni high risk pregnancy nuka ya kwewa during previous pregnancies mwekuru na agire na mwana mbere mwana akinya ntugo cia guciarwa kana preterm delivery na ukaya kwithirwa mwekuru na ari na thina ya twitaga preeclampsia kana PET ukaya kwena subsequent pregnancy na bwite kwa kionewa kenda omba kuonewa mapema kenda omba kurigiria problem ino itikaye guoka kaire rira ari na the current pregnancies ukaya kwithira mwekuru na ari na bleeding after the previous pregnancy muno iretetwe ni tuga placenta on the lower side ire life threatening na bwite kuwa kionewa in the current during this current pregnancy with kionewa na mapema sana karingwa mbisha kenda yomba kumenyekana kethira placenta still ire on the lower side kenda itaria delivery omba kutiwa kumenya kethira operation ya kuruta mwana kana ashomba uciara normally without giving any risk kirewe kana kire mwana ukaya kwithirwa mwekuru the current pregnancy ukaya kwa any of those conditions twaweta na bwite kuwa kithingatiro na munoka ya kwithirwa na kamatite kwa ena mwana nkurukia mwana omwe in the womb kwa ena multiple pregnancy no tuga twins kana kwena more than twins kwa in there triplets utaku akithingatiro in the high risk pregnancy the high risk clinic no tuituyerea mwekura na more than one baby kwa kwena complications ya multiple pregnancy tukaiwa tukiarira manto multiple pregnancy later in another episode na tukamenya ni complications ilikushia na multiple pregnancy kana those twinning pregnancies lifestyle ya mwekuru also no igitima kiwa ena need ya kuthingatwo in the high risk clinic ukaya kuwa mwekuru nari alcoholic kana nyunya na vuta sigara kana ukaya kuwa nari severely obese these are lifestyle conditions kuitukuarira mwekuru pengine enderete na clinic in the dispensary kana health center ara gutaina personal bomba kana gutaina services ya high risk pregnancy no wake refer watu a higher facility amba kwa kwena facility cia kumba ku manage conditions ino kwitu recommendarea mwekora kuonewa na utweka referred please atwite kurega kuja na bidho kuja earliest time possible kenda amba kurigeria complications iwe kiendelea tiga turaithe twakinyira muthejo wa nteto chetu cha rutha mugwanja itana mbere gukenera mibango ndene ya Weru TV mbita Maureen Kinya.